kemarin 50. Ampalen Rion TV, Antasena Vlog, Kevin Channel. Itu saking kula rebut cinta mewah saja, tapi senyatanya ora bisa kenale. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan orang beda-beda. Sing dua RT 10, 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 sing dua RT 10. Mungkin wis terlanjur kula demen laku lebar, senajan buktine batin terasa hancur. Bisikan cinta sing nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Mama Lala RT 10, Mama Lala RT 10, Mama Lala RT 10, Mama Lala RT 10, Mama Lala. Wadon garang mungkin wis terlanjur kula demen laku hebat. Wadon garang senajan buktine wadon garang batin terasa hancur. Wadon garang bisikan cinta wadon garang sing nempel ning dada, sing gawe otik ora berdaya. Wadon garang, 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 wadon garang.
kula demen laki hebat senajan buktine batin terasa hancur bisikan cinta sing nempel di dada sing gawe oting orang berdaya. Yunada Putra pasukan tembus Siti Kemarin 50 Inces dancer nyanyam Rion TV angkat rampaleng Yunada Putra official Wadon Gara angkat rampaleng Wadon Gara Wadon Gara Wadon Gara Kevin Channel Antasena Vlog Wadon Gara Wadon Gara Wadon Gara Wadon Gara Wadon Gara Wadon Gara Nang Irsa Nang Irsa Nang Irsa Nang Irsa kakang kula pingin kesani Nang Irsa kakang kula pingin dikawin kang kula rasane prihatin wong loro ana ikatan batin Goyang mah. Nang Irsa Nang Irsa senang Irsa senang Irsa senang Irsa senang Irsa senang Irsa senang Irsa lamun cinta bisa diukur omong ganggu lakine batur kangkula sifate wong wadon gampang nangis lan gampang ketua wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen laku demen senajan buktine Bunda Faisal batin terasa hancur RT 10 bisikan cinta Bunda Faisal sing nempel di dada sing gawe oting orang berdaya Bunda Faisal terima kasih atur nuhun ya salam. Oke.